događaji koji su obilježili 2016. godinu, što nas je nasmijalo. Ne može se kaj s malom platom preživit. Saš vidamo štednja, vid što je lijepo ko da je u drugom stanju. A što šokiralo ili naljutilo u protekloj godini? U vatrogasnom FAP-u starom više od 30 godina vatrogasci rizikuju svoje živote kako bi spasili živote onih kojima je pomoć potrebna. Vozila političara nijedan. Drugčiji pregled godine na valovima drugčijeg radija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić u 2016. godini je postao izuzetno popularan na društvenim mrežama poslije svoje izjave da građani ove zemlje žive rasipnički. Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina 5. u svijetu po odlivu mozaka. Mozgova. Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odlivu mozaka. On je izjavio da je proveo vlastito istraživanje i da je tražio podatke od jednog trgovačkog lanca o 10 najprodavanijih proizvoda u njihovim marketima. Na prvom mjestu je bila kava, na drugom cigarete, na četvrtom pivo, na 8. vino, rekao je Novalić. Naime, troškovi života su u Belgiji nešto sasvim drugo nego što su u Njemačkoj. U Bosni mi smo od naša dva najveća trgovca, znači Binga i Konzuma, tražili šta je prvih 10 stavki u našoj potrošnji. Vjerujte, samo su 3 esencijalne životne namirnice. Sve ostalo su, da kažem, ono što uopšte ne predstavlja bitnu stvar za život. Samo činjenica da mi trošimo milijardu maraka na ove mobitele i multimedijalnu komunikaciju, govorimo sve, znači znatno više trošimo nego hljeba i ulja. Novalić je samo 3 proizvoda ocjenju kao esencijalna, odnosno najpotrebnija za život, a to su kava, ulje i mlijeko. Građani Federacije Bosne i Hercegovine žive dobro, što više rasipaju se, zaključio je Novalić. Sve dok je ovaca neće falit pune. Spale su nam gaće, zagrizli smo udice. Glave nam u pjesku, nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. U akciji #Fadile oprosti premijer je ismijan na društvenim mrežama. Građani su ga pitali što smiju jesti, da li uopšte da se hrane, da li im je zabranio pušiti ili piti pivo. Neki su mu se povjerili kako spavaju do 15 sati i pitali da li mu to smeta, drugi su se izjadali da im je žena skuhala grah bez mesa jer je premijer rekao da su rasipnici. Bend Dubioza kolektiv se također uključio u ovu akciju tako što su objavili na svom profilu spot za pjesmu Tranzicija uz komentar kalendar po Fadilu. Dame i gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike. Nema više da vas neko vara, laže, farba, novi Dubiozin album skinite za džaba! Kako vjetar puše, mijenjaju se dresovi. Bile su petokrake, sad moderni su fesovi. Kratak je put do druga, do gospodina. Da je dok se nije uhljebila rodina. Hej, brate dragi, vidi šta se radi. Reklamne kampanje za neko novo sranje, neku novu kremu što otlanja dilemu. Teško je odlučit kad je širok asortiman, da li je bolje biti Srbin, Hrvat ili musliman. Hej, brate dragi, vidi šta se radi. Da vidim ljude koji su unesrećeni i unesrećeni su tranzicijom. Tranzicija, svima prija. Tranzicija, svima prija.